umunara wa sosiyete Orange wo mu gace ka Haute-Loire kari mu majyepfo y'Ubufaransa wamanuwe nyuma yaho urukiko rwemeje ko umanurwa kuko ukekwaho gutuma inka ziwuturiye zipfa izindi umukamo wazo ukagabanyuka. Uwo munara wari usanzwe utanga internet ya 4G na 3G nk'uko seti yabitangaje. Urukiko ruherutse gutangaza ko nyuma yaho uwo munara ushyiriweho umusaruro w'amata wagabanyutse ndetse inka zigatangira gupfa uruhongohongo. Frederic Sark, umwe mu borozi baturiye umunara, yagize ati: amatungo yacu kuri ubu ntiwayamenya, maze gupfusha inka zisaga 40 zirimo nyinshi zakamaga. Umusaruro w'amata nabonaga waragabanyutse, navuye kuri 9,000 ngeze kuri litiro 5,000. Uyu mworozi avuga ko kandi n'ubuzima bw'abaturage baturiye uwo munara buri mu kaga ngo kuko basigaye bumva baracitse intege ndetse uruhu rwabo rwajeho amabara. Urukiko rwategetse ko uwo munara uhagarikwa by'agateganyo mu gihe cy'amezi 2 kugira ngo hakorwe ubushakashatsi n'inzego zizewe. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, duteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.